Anyat gagara minsan. Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaing. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururungak para ti panagkasarmay tinubiak. Apay nga na si katag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmat ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalinto a pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anuam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga armen na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, wan Adto ti limagasot, inayon mon. Ay manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na, itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho ti nobyam, awamot ang planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay nobyam. Imbagakmat ko ni Ellen adjablesak. Hanggang kinayatnak matlata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anya lat sa wendakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay.
Sana siya tiyag problema iti dahi tananang isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumaget to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Katagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalivin ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Palinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan no ray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasar ta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amon ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damot trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay manak manan Ellen. Yamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko ken ka. Ket no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mo't ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod kasta. May mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tayo turog ko pa'y.
Nasa papaya pa nagriing tikas nga oras. Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko mati pa kabanugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabanog mo't tugtugaw kahit kunamsa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboksing. Ay, kain ka nga rin agluto na tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matbasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla kasinyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apa yung imay kayo? Oray kumano mangtid kayo iti kwartayaw. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Idu madak ka ni Insan Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yaw ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabaho, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kan tay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskari na ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tun, Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la di balayo.
Umayak man pa lagi tambay ijay, friend. Agpalaba sakit ti oras si Jebalayo. Ay, uwan orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka agbabayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ay, ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao ako, ta mangan tayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Tiam mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta aya. Ang amam, kasla sana lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagam man ti agpaysukan niya. Aklonak nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No daramidan na iti nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo ito na kakaasyak amang ilablaba iti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahil ito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Adak diti balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan. Tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenene malublubot magaan ti cellphone kon. Ag-off dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na di babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nenene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Iji ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuwan agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana.
Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo mami na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsakit itanam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-ure di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumat ti laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Aggagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napud no nagantintay dramang Dirma ng Biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpatmat basit no saan na nakainom. Ngam na nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tiriknak kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. alya. Agdelsutan e di barangay hall. Ta idarom taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamonda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka. Ta baybay amot kami. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagbagam. Diyay manugang mo, ti isag sagana. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbutang kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan na klang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao.
Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isama sapol ngagpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidan. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidan tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti araramidan da jang anak mau. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan mo't pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an na tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Nay, Besaon, apay, anyat mapasmasamakin ka. Masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayang may disinina Anya, ikit kasano ray ta. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Aging makapasngay ka. Kan aging iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtid iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tagdan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga agas astan. Wen, danag yun ay. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan nagpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram
Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray dyan. Naa, nagloko kan? Kawan na, asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana si ka. Anya tamok no naglalaki. Ay na, nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo ama sikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Jak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Ka nagrubwatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo birawn. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Taas saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan mat intod na kwarta. Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kiniveron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid viron. Kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan dananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada gatang da iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga rod iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka manan ta asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat di Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unang. Ang mga numadamdama madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadtakala nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanao meron ta napulot yung ulok. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan.
Na may kankansan eh. Sige bugbog anak manan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilami saan kan tugtugaw. Ay, subruman ang tibagtit mon. Wanya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katibo langit ko. Didakan! Ay! Dakasan! Masapul nga may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga eh. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro. Ngamlakay tun. Wala nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanak ka. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatam mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano ngagnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis nagiti gagayim ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayim ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayim, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayim. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayim mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema, tatalaw-atalaw. Veron anak ko. Sana gaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang,
Kunak nga ron nga mapanak ag sapol iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pom kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di, nanang. Promise. Biron, Nonong! kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Paggigianam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man, makapakilig no may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ron ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, orayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo so tirutwag. Oray kumpormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wen nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita. Ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam. Tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talo nga anak ko kurang ti sweldok iso nagaplayak para abroad. Kat kaasi na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw.
Kaya tita, dadakkelan dagiti anak ko, kat jak meten na kaya asawa apulos tayong pamaysaklatan ti panawan ko kadakwada. Alakastan, tuigayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tuigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini Kabsat Elisa napud na nagantin tay drama. Kasto iti kunana. Dear manang bianang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. Adda ka aruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon anak kamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tada Mirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat imut na mapanditan no kwa. Ima mait na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright ha, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan? Kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay diti balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan nyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di na mo't ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kwa na. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Amangan no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pa kibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan tatang. Ay, Ni. Apay akas ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pay laang. Sila agbain.
Inaklon na siguro. Isa kanayon di tabalay na dyan alalakay. Kabaybayan nyo ano kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat kaaruba tayo maalaida. Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito yung balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito yung balkon may makigidan ka ngagkapi dito balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ha? Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, sipsiputam amin ang karaw-kaw. Ay, saos! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakarayon, tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam, na kanayon na agrugay dito sa ti balay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito'y man, ti pagrugitan ka. Uray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita aso, may. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babain na. Bakitan na gumaras gay. Si ka nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastang aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay la makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay. Ay na. Ano, talaga ti gumaratigit, ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sile, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae.
Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pa'y lagadil dagita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa kasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan ka dyan pampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka laang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kaubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pensyon mo, ti almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo't dito eh. Makita da talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato nun, Mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y parahangan na Le, agun-ungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kidi tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuku dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay nga min papanak. Kano kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay,
Ay na, kasano nga rod ama bigbig no makita yung kat nakarikap mo to'y tao apag sir-siripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na pa'y bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam na nalit ama ni Curista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapat kayang pasurot na foot massage lete. Ay katun Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apa nga paturong mo ti husyo diti balkon ngay? Para siya klaan day ta. Gagangay na atag sibsibugak ka nga raon. Apa nga minakundi si bugay ti mulam kat kalkalpas na ti tudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, rantaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Ngamisuda, sanda nga agkadut-dutan. Un nga rod, kinapod no na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga men ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kano nga inaklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Di agsile, magasangan. Uray bakit napintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka, yung tay ubing, anobyaw. Mayat ki diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Kay uray si ka, nakulbutan. Apay, ikunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing, isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo lagbain. Ala, umunod kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam.
Agrom nga minantay na mga papay ti ama. Date na amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nika, kasta gaya ma. Umay ka mangarod. Sa anak nga patiukan ko. Ay, nay, na di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawa ka nagityan na ka. Kusunetan, Eli. Kusunet kayo na yan. Kustaon! Papanam, Tessie. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dita balayo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-sparing ta ditoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawag ta anak mo, anawag mo to anak ko! Wan Mirna, agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tatabitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo to nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangamina yung tagapa. Tapno sana may ramraman na kita anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Tardamot ngamin ubay nga boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mang bayad iti utang na. Si kakidi adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat inkasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si kaman, bitoy. Nana, nga dakay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso apang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan, tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kinitesi. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang, Tesi. Un Eli. Mayat tiwagas ta, Tesi. Nagkure. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan.
Kasta unay ragsak mi kan ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagida ket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, pare ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manipud man kani Kabsat Inso, tintay i-drama. Kastiman ti kunan ni Kabsat Inso. Dear Manang Biyanang, may saa kabalo kat awan anak mi itipim mo sayan nga asawa. At da papaaba ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di Kabsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko ring, kabagis. Wan pare, tay lalaki a Kabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Ah, wan. Ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay saanan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo't di bakante ado a kwarto ah. Alaan na, jay may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artak ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wan inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantya pa ba ngamin saw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita nakunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng. Mabalintang daman, tata? Ay uwan ah. Anya ka di day jaya deng. Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo ah. Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito eh. Alang araw, o may katakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema.
nang rabii ka kadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagadong amin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Aya, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tanu awan inak mga lataykan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po eh. Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Adag, di ki kusina manan. Umay ka daw, tanay, diyak mapanawan tayo lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglut-lutaw ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalut-lutwa masidamaw. Maibus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Aya, ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday ti agim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na, ngam agoray ka. Taga-ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit ti pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo ti cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y iday. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang panaggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, iti nakaro aragsak kao. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't
Agjuwa tapay laeng. Tapagamamuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyat ko kuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati naong. Ha? Ay kud, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ito tugaw ditaw. Ha? Ay kud, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders maw. Yakar kung na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusyak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pag naadan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sawon dagiti tattaon nga. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tay. Diyak kayat amaamuan da, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kon, Inso. Ilimot ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan nakasta? Maawatan na kumamot, Inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder kaw. Aniya? Adan to napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan to ikabsat mao, napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangampay. Saan na? Libre ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay.
Ay, kat makaamu ka lata, aday. Apay nga'y papanawan na kon insaw. Agbaybayad ak mo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Irenovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate di kwartaw nga abangam, ta akin igid na jay. Anyan. Ikanak nga rod iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabani pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapul ang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga rod sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Adda tayo nakitak apapaabangan na dita ka Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman akuna ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaan. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alang nga raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mo, wan? Un tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na asabani a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Jay agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Ay, wan kaya man ya. Ataw, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita.
Awan tata, day off ko. Isong aglabaak man. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala, kababain mo tata. Ay, di kag babayin. Talaga kastoy ka. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak nga rod ano kasta, tata. Amom ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pag-abang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan tata? Agayatak nga minken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau. Talakayak ket nga rudan. Kwa? Oo na. Sige, sikati makaam mo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidila kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua da anubyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nag tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam mat amin a border mound. May salang, ha? Di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida manang. Manang, umutang man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Adayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga. Pastrakan da kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta amang ano da makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan takman na kamkabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidan da kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka.
Ano ko, nanay. Kunam asyag lang tinobyam, ngam dua kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kwa. Asino at talaga ti ay ayatem kada kami. Asino ti Pilyam, inso. Jack wano ni Carol. Kwa. Tangay ni Emma ti muna anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan ah. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko ah. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Apa pinasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya, kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya,